Welcome to Isinamuva Tutoring. Kusase uPeter Efoslorus. Kule video ngizonisa probability part 1. Ngizocela ukuthi abangaka subscribe kule channel besubscribe. Khona enye channel entsha engiyenzile bafethu ngikhulumela nje khona ngesingisi. Ibizwa ngeIsinamuva Tutoring 2. U2 oyinamba. So Isinamuva Tutoring bese kuba u2 oyinamba. Ngizocela ukuthi ni subscribe nakuyo ngiyanicela nje kakhulu ukuthi niya subscriber ngiyanithembisa ukuthi ngizoposta wonke ama video kumele ngenze ama video awu3 we probability ngizoposta awu3 ngenze ne financial maths futhi namanye ama video ke ngingakaze ngiwaposte ukuthi niya subscriber ngobuningi kule channel leya kuna no TikTok futhi Isinamuva Tutoring ningifollow ku TikTok ni like ama video ngiwaposta ni comment futhi wenze sure ukuthi le video ke le engiyenza njengamanje le oyibukele njengamanje uyibukela yonke uyilalela yonke futhi into engiyikhulumayo with i-understanding before you attempt ama problems. I-probability ngiyacabanga ukuthi uyazi ukuthi yini i-probability from grade 10 banifundisile i-probability and ngiyazi niyathanda ukuthi probably manikhuluma isilungu ukuthi akufanele probability ungayibuka njengokuthi mhlambe in simple terms is the likelihood of something occurring. Kufana nokuthi mhlambe for example mangathi mawubheka mangakanani ama chances ukuthi imvula inethe kusasa, kusho ukuthi in that case khona ukuthi inganetha khona ukuthi inganganetha. Mangithi ke awu 60% ama chances leyo i-probability ukuthi okay out of 100% chances ukuthi kunganetha mina ngibona ngazuthi u60% ukuthi kungenzeka kunethe. Angazi noma niyayithola leyo nto leyo. One of izinto eniyifundile kwa grade 10 na kwa grade 11 na kwa grade 12 kwi probability ukuthi i-probability ihlezi between 0 and 100% mawuyibuka ngokwama percent noma ihlezi between 0 and 1 mawuyibuka ngokwama decimal. So ngaba u30% ngokwama percent ngokwama decimal kusho ukuthi u0.3 lo. I hope niyayithola leyo nto leyo. Okukuthi ke u0% probability noma i-probability owu0 kusho ukuthi leyo nto i-impossible. And then if i-probability iwu50 kusho ukuthi 50% chances ukuthi ingenzeka 50% chances ukuthi ingangenzeka. Mawukuthi mhlambe i-probability between 0 and 50 noma between 0 and 0.5 in decimal form kusho ukuthi i-unlikely leyo nto leyo. And then if kuwukuthi i-between 50% and 100% kusho ukuthi i-most likely to happen leyo nto leyo noma ke between 0.5 and 1 kusho ukuthi i-most likely to happen leyo nto leyo. I hope niyayithola lento engiyikhulumayo. Mayu 100% ke kusho ukuthi i-certain izokwenzeka noma kanjani. Okay. Naphinde nafunda ke neformula ke lo kuyicalculate nje i-probability lele liqondile. Let's say mhlambe sikhuluma ngo-event A ukuthi uzokwenzeka yini, ithini i-probability ukuthi uzokwenzeka. So lapho singabe sibuka i-probability of event A taking place elingana ke ne-number of favorable outcomes for event A over number of sample space. Ukuze uli-understande le formula mhlambe ithi ngenze example. Let's say mhlambe singabafunda eklasini siba u70. So we have a total of bani of 70 learners. Bafuna ke ukuconducta i-survey kulabafundi laba. Kuthiwa ke lana kulabafundi laba asithola ukuthi bangakanani noma ithini probability ukuthi mhlambe i-test abazoyibhala bazoyiphasa. Le abazoyibhala nge-3 November let's say. Ithini probability ukuthi bazoyiphasa leyo test leyo. Let's say mhlambe sithola ukuthi ke out of labafundi abawu70 bawu45 abazoyiphasa. In other words, u45 lona
uye number of favorable outcomes uye lo ongena la, because sifuna thina probability yokuthi bangakanani abazophasa noma ithini probability yokuthi abafundi bazophasa if beba u70. Sithola ukuthi ke abangaphasa bawu45, kusho ukuthi leyo number of favorable outcomes, kusho ukuthi mhlawumbe bese ngathi ke 45 over, and then i-sample space i-total of labantu esibacheckile masifuna ukubona ukuthi i-probability yalaba bazophasa bangakanani. Kusho ukuthi survey how many learners, survey a total of 70 learners. So mawusuthi ke 45 ke over 70 ke usuyakwazi ukuthola i-probability. Ungayithola u45 over 70 u0.64 mawurounda off to 2 decimal places. Ungakwazi ukuyisa kwi-percentage form ngokuthi uthi 0.64 times 100 bese uthola ke u64%. Kusho ukuthi out of 70 learners i-probability yokuthi abafundi abazophasa ingakanani i-0.64, ngoba sithola ukuthi abafundi abazophasa lana bangakanani bawu45 noma ke bangahle bephase ke bawu45. I hope niyayithola leyo nto le. But ke angikho lapho, ngifuna ukuthi siqale i-probability yethu sikhulume ngento okuthiwa i-Venn diagram. I-Venn diagram ke i-diagram eshowa i-relationship among izinto. Isebenzisa ama-circles ke uku-illustrate ke i-relationship among izinto. Kuba into kanjena ke i-Venn diagram. Lo urepresenta yona i-Venn diagram, lo urepresenta yona i-Venn diagram ehlukile kunale yokuqala, nalo wesi3 futhi urepresenta i-Venn diagram ehlukile kunalo wokuqala nowesi2. Now lo wokuqala kusho ukuthi i-cycle yokuqala mhlawumbe singathi u-event A, and then i-cycle yesi2 kube u-event B. Kule yesi2 i-cycle yokuqala singathi u-event A, and then eyesi2 u-event B. And then kule yes3 sino event A, event B and event C. Now kumele understand ke lapha sengisazoyi-explaina ngoba uyabona ukuthi u-diagram 1 no-diagram 2 bahlukene. Umehluko ukuthi aba-intersect u-diagram A and B ku-diagram 2. Ku-event diagram 2 uyabona ukuthi akahlangani u-event A no-event B. Kanti ku-diagram 2 uyabona ukuthi la ilapho khona okuhlangana khona u-event A and event B. Khona kukushoyo ke lokho esisazokhuluma ngakho mase sibuka yona event diagram nama-examples wakhona. Now into enzakalayo ke okumele uyi-understand yokuqala nge-event diagram ukuthi la njengoba kuyila kule box lena, let me call it i-box, ilapho khona esiba khona ne-sample space. Kusho ukuthi zonke izinto ey'thatha i-part kwi-survey, njengoba kade ngikhuluma ngabafundi be-test nje beba u70, kusho ukuthi bonke abafundi bawu70 bazobe bephakathi kwaleli box leli. Uyangithola? And then kuleya example yabafundi abawu70 kusho ukuthi u-number of sample space uzoba lana kumbhalo ukuthi okay, number of sample space is 70. Anganoma niyayithola leyo nto leyo. Now kuzongena inike mhlambe ku-cycle yokuqala. Kuzodepend ukuthi i-cycle yokuqala irepresenta ini, i-cycle yesi2 irepresenta ini. I-cycle yesi2 irepresenta ini. Let's say for example mhlambe mangenze example mhlambe ye-sports kanje. Sinabafundi mhlambe abawu10 abadlala i-sports, abanye badlala i-soccer, abanye badlala i-cricket. Let's say u-event A u-soccer, u-A is soccer, u-B is cricket then. Now mabethi ke kulabafundi mhlambe let's say sinabafundi abawu10 abadlalayo. Singakwazi lana ukuthola ukuthi okay sorry ngifuna ukuthi let's say sinabafundi abawu10 esizoba surveya ukuthi badlala mapha ama-sports noma bathanda mapha ama-sports. Kuyenzeka ukuthola ukuthi umuntu uyayidlala i-soccer kanti ne-cricket futhi uyayidlala.
lowo muntu lowo kuyayenza isense ukuthi efole under lapho kuhlangana khona lama events o2 ngoba ukhona esayidini lika A okuyisoccer, ukhona esayidini lika B okuyicricket. And then umuntu ke odlala isoccer kusho ukuthi silindele ukuthi simbone anywhere la. Umuntu wesoccer lo anywhere la kwi-circle ye-soccer ngobani lowo muntu lowo udlala isoccer. If sikhuluma ngomuntu odlala i-cricket silindele ukuthi simbone anywhere kule circle le ye-cricket ngoba udlala i-cricket and then nayi i-circle ye-cricket. I hope uniyayithola leyo nto leyo. And then mawukuthi besisurveya sase sithola ukuthi awukhona umuntu ongekho interested kwi-soccer, khona umuntu ongekho interested kwi-cricket, yena kuzongena anywhere la ngaphandle. Uzongena anywhere la ngaphandle kwalama circle lawa kusho ukuthi sombhala la. Anganoma niyayithola leyo nto leyo. Okuwukuthi ekugcineni kodwa mase siba-add bonke labantu laba abadlalayo, abangadlali, abadlala both sizothola u10. Ihamba kanjalo ku-Venn diagram. Ithi si-check ama-examples. Okay, ithi sibheke nayi ke i-example ye-Venn diagram elula. Kuthiwa a total of 9 learners ke lana were surveyed. Ukuthola ukuthi badlala siphi sport between isoccer ne-rugby. Uyabona ukuthi lana sinama sports awu2, kukhona i-rugby, kukhona ne-soccer. Okusho ukuthi i-Venn diagram yethu izobe inama event awu2. Event 1 is soccer, event 2 is rugby. Now remember ama events lawa ayakwazi ukuthi ehlangane, ayakwazi futhi ukuthi ehlukane. Njoba ubonile intersectile nje lapha phezulu ehlangene, ubonile futhi ehlukene. Ahlanganiswa ukuthini ukuthi khona into ecommon between lama events awu2. So mawuzo draw i-Venn diagram yakho uqala ucheck lokho ukuthi khona into ecommon between or among ama events wakho if mhlambe ewu3. Maye u2 naku uyacheck ukuthi khona into ecommon between the two. Okay. Kuthiwa lapha ku bullet number 3 2 learners plays both. Kusho ukuthi abafundi abawu2 badlala isoccer ne-rugby. So iyayenza isense ukuthi i-Venn diagram yami ibe ne-intersection njengoba ubona ngenze le Venn diagram le. Kusho ukuthi u-event A uyahlangana no-event B. Okay, let's say ke sine event eyi-soccer, sine event eyi-rugby. I-number of sample space already siyayazi ngoba kuthiwe a total of bani of 9 learners were surveyed ukucheck ukuthi bakusiphi sport. Kusho ukuthini ke njoba sengibhale kanje, kusho ukuthi kule box le kuzomela ngithi mangi-add zonke inamba ngithole u9. Ileyo nto eyishoyo number of sample space. Njalo ke mawukuthi wenza i-Venn diagram, ngicela ukuthi ungiqalele phakathi nendawo. So kusho ukuthi kuzomela siqale la, ileyo nto engizama ukuyisho before siphumeleke ngaku S noma ngaku R, but kumele siqale la abahlangana khona always. Kusho ukuthi sifuna ukuchecka ke ngoba siya understand ukuthi kusho ukuthini lokhu kuhlangana kwabo. Kusho ukuthi lo mfundi udlala isoccer and i-rugby. Asameni ke siyochecka ke. Usually ke ma analyze lento le ufuna ukudraw i-Venn diagram uqala phansi kwibullet yokugcina ukhuphuke nayo ukuze ufike eqaleni. Kujwayele ukwenziwa kanjalo. Angisho ukuthi kuzohlezi kanjalo, but into engiyikhulumayo ukuthi kuzomela uhlezi uyenza ukuqala e-center. Asenzeni ke siqale ke mhlambe ezansi ke sikhuphuke nayo. Ibullet lokugcina lithini abawu2 badlala ini isoccer ne-rugby. Kusho ukuthi abawu2 badlala isoccer ne-rugby sesibafakile. Now nayi into ebalekile ke engifuna ukuthi uyibone ukuthi mangathiwa siconsider le circle ye-rugby nayi i-circle ye-rugby. Kusho ukuthi already mangibuka i-circle ye-rugby alone
senginabafundi abawu2 abangenile kuyo abayidlalayo irugby. Yes, bayayidlala nesoccer but bayayidlala irugby. Bottom line. Angazi noma niyayithola leyo nto leyo. Okay. Asibuyeleke size kwisoccer. Mangichecka icycle yesoccer, nayi icycle yesoccer, angithi uyayibona. Mangibuka icycle yesoccer alone, uyabona ukuthi bakhona abawu2 esengibafakile abayidlalayo isoccer. Nanoma beyidlala irugby anginendaba, but considering indaba yesoccer kuphela, bawu2 already abakhona. Ibaluleke kakhulu ukuthi uyibheke leyo nto leyo because ithi sibukeke ibullet elandelayo masikhuphuka siya phezulu. Ithi-ke abawu3 badlala isoccer. But-ke inkulumo ebaluleke kakhulu lana ukuthi badlala isoccer only. Angazi noma niyayithola leyo nto leyo. So if abawu3 badlala isoccer only, kusho ukuthi angikwazi ukuthi bese ngithi mina kwicycle yesoccer now that sengi-accountile for 2 already na icycle yesoccer ngithi bese ngithi mina kusho ukuthi kushoda 1 ukuze phela kuphumele u3 lo okuthiwa badlala isoccer. No. Lana kuthiweni kuthiwe abawu3 badlala isoccer only. Ithi-ke siye siyobheka kwi-diagram yethu ukuthi i-portion ye-soccer only iyiphi. Nangu soccer. Nangu soccer. Nangu soccer. Nangu soccer. Angikwazi kodwa ukuqhubeka ngithi why ngingakwazi ukuqhubeka ngithi ngoba sengithathe ipiece ye-rugby kanti sikhuluma ngani nge-soccer only. Kusho ukuthi ipiece ye-rugby ngifuna ukuyishiya ngaphandle ipiece ye-rugby. Although iyiphathi ye-soccer, but now we are talking about abafundi abadlala i-soccer only. Kusho ukuthi kahle kahle u3 ungena la, uye ku-soccer only lo. I hope niyayithola. Niboyibheka-ke leyo nto leyo, ibaluleke kakhulu mawenza i-Venn diagram yakho. Kusho ukuthi la u3. Naye elandelayo ithini ibullet elilandelayo abawu4 badlala irugby. Angazi noma uyayibona i-difference between ubullet number 1 nobullet number 2. Ubullet number 1 kuthiwe nje abadlala irugby bagcina lapho. Ubullet number 2 abadlala isoccer only. Ibalulekile-ke leya word leya ka only. So la kuthiwa abadlala irugby bawu4. Kusho ukuthi in other words mangibuka mina icycle ye-rugby kumele ngithole a total of 4 learners. Because kuthiwe bawu4 abadlala irugby. But kwi-rugby already ngino2 mina esengi-accountile for yena. Kusho ukuthini? Kushoda u2 bese-ke beyaphelela-ke phela bebe u4 ngoba u2 plus 2 u4. Angazi noma iyezwakala leyo nto leyo. So u2 la. Now ngokwama-bullets sengiqedile ukufaka yonke into engiyifakayo. But into ebaluleke kakhulu ukuthi at the end of the day sibheke thina abafundi abawu9 sifuna ukubona ukuthi ubani othanda ini ubani othanda ini. Kodwa manje mangibuka mina mangithi mina lo 3 lona plus lo 2 lona plus lo 2 lona angimtholi u9. Angazi noma uyabona yini ukuthi angikafiki ku9 because u3 plus 2 plus 2 u7. Kusho ukuthi kushoda abangaki-ke uzothi 9 minus 7 bese uyathola ukuthi okushoda abawu2. Kusho ukuthini ngaleyo 2 leyo engekho kulama cycle lawo? Kusho ukuthi akadlali irugby, akayidlali irugby, akayidlali isoccer. Kusho ukuthi ulana-ke ngaphandle lowo 2 lowo. Uyabona ukuthi le nto ade ngisho ekuqaleni ukuthi ma u-eda zonke izinto ey'la, zonke izinto ey'la kumele uthole ini? I-number of sample space okuwu9. 2 plus 2 plus 2 plus 3 is 9. I hope niyayithola. Yiyo-ke i-Venn diagram le. Kubalulekile ukuthi uyazi uyi-understand. Ithi sibheke ama-examples from ama-past papers ukuthi i-Venn diagram siyidrawa kanjani before size ekutheni-ke i-interpretwa kanjani. Ithi sibheke nayi i-example from i-past paper. Kuthiwa lana 110 students are asked about which sport they like. Okay. Kusho ukuthi lana sesiyakwazi ukuthola i-number of sample space ukuthi bekunabafundi aba-110 ababuziwe ngesport abasithandayo. Kusho ukuthi lo ubani u-number of sample space ubani 110. Kusho ukuthi eboxini lethu silindele ukuthola ukuthi mas-eda zonke iy'namba sithola ubani 110 because i-number of sample space leyo. Basitshela ukuthi abawu40 bathanda i-basketball,
abawu-45 bathanda i-hailing, angazi noma libizwa kanjalo leli gama, angikwazi ukubiza amagama. Abawu-33 bathanda i-Gaelic, angazi noma libizwa kanjalo. Abawu-11 i-basketball and hailing badlala eziwu-2. 8 bathanda i-hailing ne-Gaelic badlala eziwu-2. 5 bathanda i-basketball ne-Gaelic kuphela. And then laba bawu-4 bathanda wonke ama-sports. Kuthiwa represent-ke the above information on a Venn diagram. Nanso-ke into ebalulekile-ke kuthiwa asirepresente le information kwi-Venn diagram. Ukuze wazi ukuthi i-Venn diagram yakho izoba kanjani, okokuqala kuzomele wazi ukuthi konje nginama-events amangaki la. Okay, ama-events awu-3 la. Kune-basketball, i-hailing ne-Gaelic. Kusho ukuthini-ke i-Venn diagram yami kuyayenza isenze ukuthi mhlambe kube yinto ebukeka kanje, ibe nama-circle awu-3. Ngizowanema-ke lama-circle wami-ke, kuzoba khona eka-B for i-basketball, kube eka-H for i-hailing, kube eka-G for i-Gaelic. Ake sisho kanjalo. Ngithe mina mawukuthi-ke u-analyzer lento le, uqale center. But into engiyinothisayo-ke la, uyabo mangathiwa ngiconsider u-B no-H kuphela, nayi center kushuthi. If ngiconsider nje u-B no-H kuphela, nayi center. I hope niyayibona leyo nto le. Mangiconsider u-H no-G kuphela, nayi center. Angazi noma niyayibona leyo nto le. Mangiconsider u-B no-G kuphela, nayi center. If ngibaconsider bowu-3, uyabona yini ukuthi khona vele i-center yama-center. Yo, ngathi ngithi inkosi yamakhosi. Nayi i-center yama-center, angithi uyayibona. Kusho ukuthi lana-ke because ziwu-3 kuzomele siqale kwi-center yazo zowu-3 okuyile center le. Okuyile center le. So kusho ukuthi kule center lena ilapho ku-intersecta khona wonke lama-events owu-3. And then kusho ukuthi i-center elandelayo-ke kuzoba yilawa ade ngiwavezile, i-center ka-B no-H, i-center ka-G no-B, i-center ka-H no-B. Uqhubeke kanjalo kanjalo. I-advice-ke ibikade ithe mawukuthi u-interpreter noma ufuna ukudraw i-Venn diagram, u-interpreter lesi statement lesi lama-bullets abakuneyona, uqala phansi uye phezulu. But ungarely kakhulu leyo nto leyo. Rely nje kutheni ngithe mina uqale center of everything. So kusho ukuthi-ke uyabona ukuthi ibhullets lokugcina vele lithi abawu-4 bayithanda zowu-3 lezi ipoti lezi. Kusho ukuthi la kuzongena ubani? Kuzongena u-4. Now into engiyinothisayo-ke, remember ngiqale ema-center. Kusho njengoba sengiyenzile i-center yama-center, sengiza kuma-center lawa manye. Kusho ukuthi i-center ka-B no-H, i-center ka-G no-H, i-center ka-B no-G. I hope niyangithola. Now mangiconsider abantu abathanda zowu-3 lezi ipoti lezi, ngithola ukuthi bawu-4. And lo 4 lo kodwa usungitshela ukuthi already sengibabhalile noma sengiyibhalile i-part noma ingxenye yabantu abathanda u-B no-H. If I'm only considering u-B no-H, already senginabo abawu-4 engi-accountile for bona, because mangibheka i-circle ka-B no-H ngithola ukuthi le i-center yabo, not angithi uyabona. So abawu-4 sengibabhalile already. Angazi noma niyayithola leyo nto le. So awusisibukeke ibullet elilandelayo lithi abawu-5 bathanda i-basketball and Gaelic only. So lo u-B no-G, u-B no-G, kodwa kuthiwe u-B no-G only. This is B and G. This is B and G. Mawuyibukisisa kahle lento, I hope nizongi-understand. Lo engimenzela u-B no-G, although include nobani no-H. Although include no-H, but yena uye u-B no-G. So mangikhuluma ngo-B and G only, angikwazi-ke lo ya-4 ukumconsider. Okusho ngamanye amazwi kuzomele ngivele ngimbhale njengoba enjalo u-5. U-only kahle kahle usho lokho ukuthi vele uyifake njengoba injalo makuthiwe only. Buka ibullet elilandelayo leli lithi 8. 8 like hailing and Gaelic. Abawu-8 bathanda u-H no-G. Iphi cycle ka-H no-G center yabo? Nayi center ka-H no-G. Kuthiwe abawu-8 bathanda ini? U-H no-G. But ku-H no-G sengino-4 ovele ukhona.
kusho ukuthi kushoda ngaki ukuthi kube yilo 8 abakhuluma ngaye, kushoda u4 bese ngivele ngifaka lo 4 lowo ke sengiqedile. So u4 ozongena la. So that ekugcineni kosuku abathanda lama sports owu2 bebe u8. I hope niyangithola. Elandelayo kuthiwa 11 like i-basketball and hurling. So i-basketball ne-hurling u-B no-H. Kuthiwa bangaki bawu11. Iphi i-circle yabo abaka-B, i-center yabo abaka-B no-H. Nayi. Kuthiwe bawu11 kodwa kulo 11 lona u4 sengimbhalile vele. Kusho ukuthi kusoda ngaki ukuthi kube u11 kushoda u7. Angithi uyayibona ke makungashiwo ukuthi only awuyibhali nje obinjalo inamba. Uyibhala nje obinjalo uma kuthiwe only. Sengiqedile ngama center but kakuhluphi ngiqhubeka nani nama bullets wami. Elandela ibullets ithi abawu33 bathanda iGaelic. Kusho ukuthi kuG kungena u33 kuG. Uphi uG? Uyabo if bethe abawu33 bathanda iGaelic only bengizovela ngibhala u33 la but ngoba kuyena only kuzomela ngiyilungise. Nayi nangu G i-circle yakho G. Kuthiwe ke kule circle kumele sithole a total of bani of 33 ngoba kuthiwe bawu33 abathanda iGaelic. Already kodwa nginobani? Ngino5, ngino4, ngino4 othanda ini iGaelic. Kusho ukuthini? Kuzomela ithi 33 minus leyo sum leyo ke oku13 ke kuzoba ubani ke? Kuzoba u20. Kusho ukuthi ke into ezongena ke la kulesi space lesi u20. Uyabo mangathiwa ngi-add zonke lezi number lezi ezikuG ngizothola u33 lo abakhuluma ngaye. Kuthiwa bawu45 abathanda i-hurling. Iphi hurling? Nayi hurling u-H. Kusho ukuthi kwi-circle lena kuzomela ngibe nobani? Ngibe no45. Ngiba kanjani no45? Already khona senginazo. Nginobani? Ngino7, ngino4, ngino4. Kanti mina ngifuna uba nobani? No45. Kusho ukuthi kumele ngithi 45 minus zonke lezi number nelezi number mangiyi-add zingikhebela u15. Kusho 45 minus 15 ngithola ubani? U30. In other words kusho ukuthi kungena u30 la. I hope niyayithola leyo nto le. Kuthiweni abawu40 bathanda ibasketball. Ibullet lokugcina lelo. Abawu40 bathanda ibasketball. Okay, ibasketball uyayibona icycle yayo, nayi ibasketball icycle yayo, but khona izinamba esezikhona phakathi, u7 ukhona plus u4 ukhona plus u5 ukhona oku16. Kusho ukuthi kuzomela ngithini 40 minus 16 bese ngizothola u24. U40 loyana awumbhali njengoba enjalo unless bethe only. Mabethe only ke uzombhala njengoba enjalo. Le event diagram, but le event diagram yami ke lena ayikho kahle. Why ingekho kahle? Because angaka check ukuthi mase ngiede mase ngibuka yonke ke lento ephakathi iyamkhipha yini unumber of sample space ngoba into ebalekile ukuthi kube 110 inumber of sample space. Kuthi 24 plus 5 plus 4 plus 7 plus 20 plus 4 plus 30. Angazi noma ngibale kahle yini ngithola u94. Ngithe 24 plus 5 plus 4 plus 7 plus 20 plus 4 plus 30. Okay, ngithola u94. 110 minus 94 ngithola ubani ke? Ngithola u16. Kusho ukuthi laba bawu16 abekho interested ku any of lezi ipots lezi. Kusho ukuthi abaparticipate noma bawalike lama sports lawa. Usuqedile nge-event diagram yakho. I hope niyayithola. I hope la ku16 angenzanga mistake but yiyo event diagram le. Ithi senze futhi enye example khona uzoyibona kahle. Okay, nayi nge-example kuthiwa surveys done on the technological devices that teenagers were surveyed. Angizwe ukuthi bathini la and the following results were obtained. But lana ke bakhuluma ukuthi ke kuyasurveywa ukuthi ama-teenager asebenzisa maphi ama-device. Bawasurveyile ke ama-teenager ke njengokukhuluma kwabo. Nayi ke i-information esiyitholile. Into engiyinothisayo ukuthi lana nginama-events awu3. U-event 1 lapho khona sithola ama-teenager asebenzisa ama-cellphones. I-event 2 lapho engithola khona ama-teenager asebenzisa ama-laptop and then event 3 lapho engithola khona ama-teenager asebenzisa ama-tablets.
kuyafana nanoma bebewu-2 ama-events bese sokwenza ngendlela efanayo. Uqale center uqhubeke nayo. Ungakhohlwa ukuthi ugcine u-add-a yonke lento le. Angazi noma niyangithola. Okay. Ukuthola ukuthi bakhona nabangasebenzisi lutho, but ku very unlikely ukuthi kungawukuthi khona i-teenager engasebenzisi any of these. Kusho ukuthi ngamanye amazwi i-diagram yethu kuyayenza isense ukuthi ibe kanje. Kuba ukuthi inama circle awu-3. Eyokuqala izo-represent u-cellphone, enye i-represent u-laptop, enye i-represent u-tablet. I hope niyayithola. Siqale center-ke. Center kuphi konje lapho esithola khona besebenzisa yonke into. Vele bengithe i-advise ukuthi uqale la phansi, but ungarely kakhulu leyo nto. Into ebaluleke kakhulu ukuthi uqale center. 30 ba-ownile i-cellphone, i-laptop ne-tablet. Okay. Kusho ukuthini-ke lokho? U-30 ungena la. Basebenzisa wonke lama-device lawa abawu-30. Usuyazi-ke sengimbalele njalo nowe-cellphone ne-laptop uyangena kulo 30 lo. Nowe-laptop ne-tablet uyangena kulo 30 lo. Nowe-cellphone ne-tablet uyangena kulo 30 lo. I hope niyayithola. Into nje ebalulekile ukuthi makuno-only uyifaka njengoba injalo inamba. Ngiku-understandisile kodwa ukuthi why uyifaka njengoba injalo, hhayi ukuthi uyacram ukuthi uyifaka njengoba injalo. Okay. Asize kwibullet elandelayo. Bakuthiwa bawu-35 ba-owna ini ama-tablets nama-laptop. Kusho ukuthi u-T no-L. Abawu-30. 5. 35 ba-owna ama-laptops nama-tablet. Kusho ukuthi kahle sikule center le. Kuthiwe-ke bawu-35. Kusho ukuthi njengoba ngino-30 sengimbalile kushoda ubani? Kushoda u-5 ukuthi iphelele. Kusho ukuthi la kuzongena ubani? U-5. So that bezoba u-35 aba-owna ama-tablets nama-laptops. Kuthiwa bawu-50 aba-owna ama-cellphone nama-laptop. Kusho ukuthi la kuleli part nendawo leli kule center yale 2 lena kuthiwe kumele bebe bawu-50. Already sengiyicountile i-30 kuleyo 50 leyo. Kusho ukuthi kushoda ngaki? Kushoda bawu-20. Umfaka u-20 la. Elandelayo kuthiwa bawu-40 aba-owna ama-cellphone nama-tablet. Uphi u-cellphone no-tablet? Nawu u-cellphone no-tablet. Kuthiwe-ke bawu-40 aba-owna lawo ma-device lawo. Already sengimbalile kodwa u-30. Kusho ukuthi kushoda ubani? Kushoda u-10. Bese-ke siyambhala lowo 10 lowo. I hope niyayithola. Ibhulesi lokugcina lithi aba-125 ba-owna ama-cellphone. Kusho ukuthi mangiya la ku-cellphone ngilindele ukuthi ngithole u-125. Already u-10 nginaye, u-30 nginaye, u-20 nginaye. Okusho ukuthi ngino-60 esengimbalile ku-cellphone. But kufuneka ngake 125. Kusho kuzoba 125 minus lo 60 bese ngithola u-65. Kusho ukuthi u-65 ongena la. Mangingabuza mhlawumbe ukuthi lo 65 usho ukuthini, ngiyacabanga i-answer yakho izothi abantu abawu-65. Isho ukuthi abantu abawu-65 ba-owna ama-cellphone only. I hope niyayithola leyo nto leyo. Bayaqhubeka bathi abawu-47 ba-owna ama-tablets. Uphi u-tablets? Nawu u-tablets lapha kakhona. Kuthiwe-ke bawu-47 aba-owna ama-tablets. Sengimbalile kodwa u-10 under u-tablet, ngambala u-30, ngambala u-5. Kusho ukuthi kune-total of 45 okwamanje. Kuthiwe bangakubona bawu-47. Kusho 47 minus 45 kuzosala-ke abawu-2. Kusho ukuthi laba abawu-2 na-ke bona ba-owna ini? Ama-tablets kuphela. Kodwa mangi-add yonke into ekwi-circle ka-tablets kumele ngithole lo 47 abakhuluma ngayo ku-bullet number 1. Kuthiwa bawu-58 aba-owna ama-laptops. Uphi laptops? Nangu laptops.
kuthiwa bawu-58 kabawa-onayo but sengimbalile u-30 ngambala u-20 ngambala u-5 kusho ukuthi njengamanje i-55 enginayo kule cycle lena kanti kumele bebe bangaki bebe bawu-58 kusho ukuthi kuzomele 58 minus yena lowo 55 lowo bese ngithola ubani u-3 kusho ukuthi lana bawu-3 uyayithola ngokwe-information esinayo-ke kubukeka ngazuthi ayikho i-teenager engasebenzisi any of these because if bekunjalo besizothola mhlawumbe ukuthi kusurveywe ama-teenagers amangakanani bese sithi mas-edda zonke lezi number sithola ukuthi ayiphumi leyo number bese leyo number minus inumber esiyitholile mas-edda bese sithola le number e-outside lama-cycle lawa but sithola ukuthi ayikho-ke leyo nto esingenza ngayo kanjalo angazi noma niyayithola vele kungayenza sense because very unlikely ukuthi very unlikely ukuthi kuma teenager inga own noma ifoni okungenani noma i-tablet ke mawukuthi mhlawumbe uyabhayiziseka unayo ifoni ufone nge-tablet noma ke laptop so cabanga ukuthi ke mhlawumbe uya understand ukuthi why i-Venn diagram yami igcina iba kanje kuyenzeka ukuthola ukuthi kwi-Venn diagram mhlawumbe bazovele befaka i-variable njengo x bethi let x equals abantu abanje kusho ukuthi uzobe usuyi-complete ke i-Venn diagram yakhe in terms of x mhlawumbe besho-ke nokuthi msolve u-x ithi sibheke-ke mhlawumbe i-problem engafana naleyo bese ngi-introduce i-general rule ye-probability and then emva kwalapho-ke sokwenza ama-problems o-general rule bese sibuyela kuyi-Venn diagram sesenza ama-questions-ke wayo including i-general rule because i-general rule isebenza kakhulu isebenza hand in hand with i-Venn diagram and ama-questions wakhona-ke anokuba challenging kwabanye abafundi so stay tuned kushiwo kanjalo ngithi vele uyabhala vele awukwazi ukungafocus exam ila eduze okay kuthiwa most of the grade 11s of Freedom School make use of public transport. The three available modes of transport are buses, B, capital letter B, minibus taxis, capital letter M, and trains, capital letter T. Lana ke sinama events awu-3, therefore event diagram yethu izoba kanje. I hope niyayithola leyo nto leyo because of ama events esinawo sizoba nama cycle awu-3. Now kuthiwa ke sino B kuzomela ngimbhale-ke lo B lona sino B thi ngimbhale lana so sesinayo-ke yonke into esiyidingayo njengamanje uku-understand ukuthi yiphi cycle erepresenta yiphi i-event. Now kuthiwa-ke lana there are 100 grade 11 learners of whom base besitshela-ke 29 uses buses, 62 uses bani uses bani. I hope niyayithola leyo nto leyo. Mawubheka uyabona ukuthi njengoba kuthiwa nje abawu-29 basebenzisa ibhasi, abawu-62 i-minibus taxi, abawu-40 yini ama-train. Kuzomele siyilungise kodwa ukuthi awukwazi ukuthi ngizama ukuthi mina ku very wrong ukuthi ungavela u-add inamba lezi bese uthi wena i-number of sample space yakho le because mangayi-add le inamba lezi izokhiphela 131 basho kahle ukuthi abafundi bangaki bawu 100 so uboyibheka-ke leyo nto leyo ungavele uthathe le inamba zonke bese uthi iyona sample space leyo akuhambi kanjalo so sinayo i-number of sample space lana okubani oku-100 learners kuthiwani-ke 13 don't use i-public transport but ekuyi-analyzeni le nto lena uzwile number 1 bathe let the number of learners who use all 3 modes of transport be x kusho ukuthi uyabona ukuthi besoba nenkinga kube seyimisile le nto le kuthiwe let the number of learners who use all 3 modes of transport be x kusho ukuthi akube u-x center yama-center niyayithola leyo nto le now
bese siqhubeka nayo ke kuthiwani ke ngoba bathi asirepresent le information kwi Venn diagram equation leyo kahle kahle njengoba ngibona yenza i Venn diagram 13 use public transport about 13 basebenzisa public transport akushiwa ukuthi only therefore u13 angizomfaka njengoba enjalo kusho uzomela ngiyilungise ke indaba yakhona ngiyilungisa kanjani ke kuzomela ngithi ke oh sorry angifundanga kahle la sengibona manje kuthiwa about 13 do not use i-public transport kusho abayisebenzisa i-train abayisebenzisa i-bus abayisebenzisa i-minibus taxi therefore u13 ke ubelonga la ngaphandle I hope niyayithola ke leyo nto le now kuthiwani ke abawu17 bayuza i-minibus taxi oku M ne-train u-M and T kuthiwa bawu17 u17 asemfaki njengoba enjalo so 17 minus x ngoba u-x uyi-part of lento yethu I hope niyayithola kwathiwa bawu22 bayuza u-B no-T nangu u-B no-T center yakhe already na something ino-x kusho ukuthi asizokumfaka njengoba enjalo lo 22 kuzomela sithini 22 minus x akusekho ke kuhle lana 22 minus x I hope nizoyibona eish angazi ukuthi why ispace sisincane kanje la 22 minus x kwase kwathiwa ke abawu12 basebenzisa u-B no M ibus ne-minibus taxi u-B no M nangu uno x already kusho ukuthi kuzomela sithini ke yena lo 12 lo minus u-x ukuze sitholeke into yala angazi noma niyayithola but ma understandile la Venn diagram oqala u2 or 3 uzoba right thoba u29 basebenzisa ini basebenzisa amabus angazi noma uyaunderstand ukuthi njengoba icycle kabus kuyo yonke le already sekuna something ekhona kwibus kodwa ekugcineni kosuku kumele ngithole u29 mangi-add zonke lezi zinto ezila kwi-cycle kabus kusho ukuthini ke lokho kusho ukuthi ukuze ngithole ukuthi ubani inamba ezongena la kuzomela ngithini yena lo 29 minus zonke ke lezi eziphakathi lapha ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi kuzomela ufaka ama brackets because of lo minus lona imaths leyo umuntu okumele ngabe already uyayazi especially njoba unyaka usutsheke kanje makuthi ukutshekele usuyasolve ke lana uyasimplify u-x no-x bazokhanselana obviously u22 plus 12 ubani u34 kusho kuzogcina ku29 minus 34 29 minus 34 is bani is negative 5 angazi noma ngisho kahle yini -29 minus 34 is negative 5 and then u-x ke lo osele uzogcina eba positive ngoba lo negative lona nalo bazokhanselana ngicabanga ukuthi niya-understand ukuthi ngenzani la ngi-addela ama-like terms lawa kwaba ubani u-34 on negative because of le negative lo 29 minus 34 is negative 5 u-x lo o negative uzogcina eba positive so ngiba no-x minus 5 at the end of the day so nalezi ezinye-ke ngizozenza ngayo ke le approach le ukuthi okay nginangaki bese ngisebenza ngayo ke ngendlela efanele okusho ukuthini ke njengoba bethi nje abawu62 basebenzisa i-minibus taxi nayi icycle ye-minibus taxi nayi already khona into ekhona kuzomela ngithi 62 minus the sum of zonke lezi zinto ezila phakathi kusho ukuthini ke lowo u62 minus bese ngivula i-brackets because of lo minus lo kuyangiphoqa ukuthi ngivula i-bracket bese ngiyi-add zonke ke lezi zinto ezingaphakathi yizo lezi uyabona ukuthi lo x lo nalo x lo bazosinikeza u0 sele nobani no12 no17 17 plus 12 is ngaki is 29 62 kusho ukuthi kuzogcina obo 62 minus 29 oku33 and then u-x uzoba positive so it's 33 plus x noma x plus 33 kuyafana sithi x plus 33 ihamba kanjalo angazi noma niyayibona elandelayo kuthiwani abawu40 basebenzisa i-train so abawu40 mabesebenzisa i-train already kodwa kwi-train khona sengibabalile kwi-train so kuzomela ngilungise leyo ndaba ke because
naba be-train khona bakhona kodwa kumele mangi-add yonke into ngithola u-40 kusho ukuthi uze ngithole ukuthi ubani leyo nto leyo kuzomele ngithi yena lo 40 lona minus bese ngi-add yonke into engaphakathi besilokhu sivele senza kanjalo ukuthi phela lana in terms of x kuzomela uyenzisise-ke uyenze eceleni ukuze ungabhayiziseki x no x bayakhanselana 17 plus 22 uthola i-answer yakhona u-39 kuzoba u-40 minus 39 kube u-1 kusho ukuthi usala no-1 and then u-x ozosala unjani u-positive so kahle usala nobani no-x plus 1 x plus 1 usuyiqedile-ke i-Venn diagram yakho ngicabanga ukuthi uyifake yonke into including lo ongaphandle bebesinikezile kwathiwa u-13 angithi uyabona yini-ke manje elandelayo ngoba sesiyirepresentile lento in a Venn diagram kuthiwa solve for x umsolva kanjani ku-x kulula-ke ukusolve u-x ukuthi ukhande i-equation ukukhanda i-equation ukuba no left hand side no right hand side singamcreate kanjani-ke ngoku-understand ukuthi yonke lento elaphakathi yonke lento le elaphakathi kumele ilingane nobani no-100 number of sample space okusho ukuthini-ke lokho kusho ukuthi ngizothi uma ngisolve u-x ngithi mina x plus 1 plus 17 minus x plus x plus 22 minus x kusho ukuthi sengi-ede zonke lezi ngi-ede nalo ngi-ede nalo ngi-ede nalo bese ngithi equals to 100 ngeke ngisayenza bese ku-eda wonke ama-like terms utranspose uma kumele utranspose usolve u-x uthole i-answer kwenziwa kanjalo ithi sibheke-ke i-general rule okay ithi sibheke-ke i-general rule i-general rule-ke yayo i-probability lesibhizi ngayo ithi probability of event A or event B equals probability of A plus probability of B minus probability of A and B. Now mhlambe into engingafuna ukuqala ngayo ke before siyisebenzise kuma calculations because ibaluleke kakhulu especially ukuyi-understanda in terms of Venn diagram. Ngicela ukuthi ngiqale ngichaze laba before nje siyoyisebenzisa kuma calculations ngichaza ukuthi u-probability of A or B usho ukuthini kahle kahle ngaphandle kokuthi ulingana nalento kusho ukuthini ukuthi probability of A or B ngokwe diagram and then ngichaze no probability of A and B ukuthi kusho ukuthini ukuthi probability of A and B ngiyacabanga ke probability of A uyazi ukuthi yini probability of B uyazi ukuthi yini so uma ngikhuluma nge-Venn diagram i-circle ka A yonke that's the probability of A if kune probability ke phakathi kwi-circle i-circle ka B that's the probability of B if kune probability phakathi but i-probability ka A and B yini i-probability ka A or B yini kahle kahle leyo nto ke ngifuna siyibheke mhlambe nizo understanda kangcono nanoma nenza ama questions okay nangu ke u-probability of A and B singambuka ngalendlela le ithi mhlambe sithathe nayi i-sample space nengizothi lena i-sample space yami kusho ukuthi ilapha engizokhetha khona let's say ngine number mhlambe 1 2 3 4 5 6 7 bese uba u8 yizi number enginazo lezi kwi-sample space yami and then kulezi number ke lezi kuzokwenzeka enye inamba iye kwenye event oku-event A enye inamba kuzokwenzeka iye ku-event B let's say ke ku-event A sithola ukuthi kuno 1 u2 u3 u4 angazi noma niyangithola bese sithola ukuthi ku-event B kuno 4 u5 u6 u7 u8 so basically into eyenzakalayo ukuthini nginikezenwa i-sample space kusho ukuthi lapha engikhetha khona bese ngiba nanangu event A okhandwe ilezi number ezikwi-sample space yami bese ngiba no event B naye futhi okhandwe inamba ezikwi-sample space yami okay ithi sibheke le diagram yokuqala let's say na event diagram yethu u-event A
sithi lo, u-event B sithi lo. Now kusho ukuthi ku-event A, ku-cycle ka-event A ngizofaka iy'namba eziku-event A oku-1, u-2, u-3, u-4. Yizi iy'namba lezi eziku-event A. Ku-event B ngizofaka iy'namba eziku-event B. Kusho ukuthi ngizofaka u-4, u-5, u-6, u-7, u-8. Sengiyifakile-ke lezi namba lezi. Ngizama ukuku-explainela njalo lento ka-probability of A and B. Now, uyabona yini ukuthi mangithatha ngiyikhipha zonke lezi namba eziku-probability of A kanye neziku-probability of B, kusho ukuthi ngizama ukubuyela kwi-sample space. Because vele iy'namba ebeziku-A ney'namba ebeziku-B bengiyithathe khona kwi-sample space, ngakhanda u-event A, ngakhanda u-event B ngazo. Ithi ngizama ukuyibuyisela-ke based on i-diagram yami. Kusho ukuthi ngizoyibuyisela ngiyithatha kuyo i-diagram le. I-diagram yami ino-1, ngiyibhale nge-order. Ino-2, ino-3, ino-4. Ngiqedile ukuthatha ku-event A. Ku-event B kuno-4, the smallest, kuzo-5, kuzo-6, kuzo-7, kuzo-8. Sengiyibhale zonke. I hope niyayithola. But nginenkinga la yokuthi hawu, i-sample space yami ibithi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I-sample space yami manje ithi 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Kwenzakaleni la ngalabo 4 laba bawu-2? Uyabona yini usegcina uyaphindeka u-2? But angiyiboni into wrong mangibuka i-diagram yami, because vele u-event A ebenayo u-4 nangu, event B ebenayo u-4 nangu. Angithi uyayithola leyo nto leyo. But into eyenzekile ku-wrong ukuthi siyenze kanje i-event diagram yethu. I hope niyangithola. So kusho ukuthini-ke lokho? Kusho ukuthi u-event A uyinto ekhona, kusho ukuthi u-4 uyinto ekhona ku-event A and ku-event B. So njobe into ekhona ku-event A and event B, it's as if uvela kawu-2, but not necessarily ukuthi uvela kawu-2 in terms of mhlambe indlela engifuna ukuthi uyibone ngayo. Indlela ebi-right yokurepresenta le diagram ukuthi lo 4 because u-common kuzo zo-2 lama events wenza ukuthini lama events lawa e-intersect, kusho ukuthi ehlangane because ana something in common. Kusho ukuthi lo 4 kahlahle ungena la. Buka-ke mase ngimfakela u4 ukuthi kwenzakalani. Kusho ukuthi event A ngizoba no1, u2, u3 no4. Angazi noma uhappy ngaleyo nto le. That's u-event A. And then u-event B ngizoba nobani? Uno4. Already nanga ngithi nangu event A unaye vele u4. Kusho ukuthi izoqala ithini? 5, 6, 7, 8. Yawo lama ngathiwa ngithatha lezi zinto ngenze sample space yala ngizothola zona lezi number lezi eyila. Because ayikho inamba engiyirepeatile mangiyirepresente kanje. Angazi noma niyayithola leyo nto leyo. So ngizama uku-explaina lento ka-and ukuthi ivelaphi. So u-and engikhuluma ngayo mangithi probability of A and B, ngisuke ngikhuluma ngale nto le part le ephakathi nendawo. That's your and. Lo and lo ombona ku-general rule uye lo and lo ku-Venn diagram. Le nto le lo 4 lo uyu-and. Kusho le piece lena kungena u-and kule piece le. Angazi noma niyayithola leyo nto le. Kubaluleke kakhulu-ke ukuthi umfundi ekwazi lokho ukuthi u-and simthola kanjani. Now u-or uthini u-or? Remember sithe thina sine probability of A or B and it is defined as a probability of A, iphi probability of A. Ngiyenze kanje lento le khona uzoyithola. Iphi probability of A, nayi probability of A. Okay. Nayi ke probability of A sengiyenzile. So ngizama ukukutholela u-or ukuthi u-or umthola ngokuthi uthathe i-probability ka-A nayi sengiyithathile. Uyi-add ne-probability kabani? Uyi-add ne-probability ka-B. Ithi ngikuthathele i-probability ka-B.
kusho ukuthi everything kwi-cycle ka-B. Nayo-ke i-probability ka-B. So ukuze ngithole u-O kuzomele ngithathe i-probability ka-A ngiyi-add ne-probability ka-B. Why manje ngiminaza u-probability ka-A and B? Ingoba i-probability ka-A and B ngendlela engenze ngayo la ngiyi-count kawu-2. Why ngithi ngiyi-count kawu-2? Angithi uyayikhumbula ukuthi i-probability ka-A yini? Nayi i-probability ka-A and B. Angithi uyayikhumbula ukuthi yini i-probability ka-A and B. So ngithe mangenza i-probability ka-A okuwama lines are-red ngamcount u-end. Angithi uyambona akhona ama-line are-red la phakathi. Ngithe futhi mase ngenza i-probability ka-B ngaphinde ngawa-counta futhi ngamcounta futhi u-end ngoba uyambona u-end uphinde ebe futhi nama-line a-blue. Yikho-ke ngigcine sengithini minus yena lo ukuze engagcini ecounteke kawu-2 kwenzeka into e-wrong njengoba yenzekile la u-4. Angithi uyambona lana u-4 ukuthi ucounteke kangaki, ucounteke kawu-2 u-4. Okuyinto enjani? Okuyinto okungamele kenzeke because besino-4 oyi-1 kwi-sample space. So yikho-ke i-general rule igcine no-minus probability of A and B. So basically-ke u-end kahle lento le ukuyisimplifya nje. Nayi i-diagram eclean ngizokwenza izinto eziwu-2 lana ubone ukuthi u-end ukanjani and u-O ukanjani. But u-end ngicabanga ukuthi simazi kahle u-end. So kusho ukuthi u-end ile parts le ngizoyi-highlighta ibe red kanje. So le parts le u-end. So if this is A and this is B, i-probability of A and B ile parts le. If this is A and B, i-probability ka A or B ile parts le. Ngizoku-highlightela yona uyibone. Uzobona ukuthi lento ibibaleke ngani mase ngenza ama-questions. Ngicabanga ukuthi iyo mhlawumbe into efika inihluleke kwi-exam makwenzekile yaphuma uku-understanda lezi zinto zo-2. Sazoqhubeka kodwa ne-general rule. Uye-ke u-O lo engimveze la. So ngoku-highlight ukuze mhlawumbe so-understanda ku-end uthatha le number la ku-end. Ku-O uthatha zonke iy'number la. Kusho ukuthi uthatha zonke iy'number la. In other words uzothatha inumber ela ku-A, let's say mhlambe u-0,1 uzomthatha, u-0,2 uzomthatha, u-0,3 uzomthatha. Uye ku-O lo engikhuluma ngayo mangithi iyo yonke lento le. I hope niyangithola. Kubalekile ukuthi ukwazi lokho. Another thing okumele uyazi ke ukuthi u-end simbiza nge-intersection. U-end. And then u-O simbiza nge-union. So uyakwazi ukumbhala u-probability of A and B kanje. U-N ke lo oyi-small letter kahlahla kuyena u-N into nje kanje isho ukuthi intersection. And then u-O uyakwazi ukumbhala kanje uthi union B. Ube familiar ke nalezo zinto lezo ukuthi u-end i-intersection, ukuthi u-end i-intersection, u-O i-union. Ngisazokhuluma ngaleyo nto especially igama elithi intersection ulikhumbule nge-point of intersection. Uzobona ukuthi ngizolisebenzisa kanjani mase siqhubeka senza ama-problems. But iyo i-general rule lena mhlawumbe uku-explaina nje i-formula. I-general rule kokubaluleke kakhulu ngayo ukuthi angeke uzukwazi ukuyisebenzisa ngaphandle kokwazi i-nature yama-events. Okokuqala ama-events akwazi ukuhlukana kawu-4. Ama-events ayakwazi ukuthi ebe mutually exclusive, ayakwazi ama-events ukuthi ebe exhaustive, ayakwazi ama-events ukuthi ebe complementary, ayakwazi ama-events ukuthi ebe independent. Wena-ke njengomfundi kumele wazi ukuthi makuthiwa ama-events
are mutually exclusive basho ukuthini mabethi ama-events are exhaustive basho ukuthini ama-events mabesa complementary basho ukuthini ama-events mabethi are-independent basho ukuthini ibaluleke kakhulu leyo nto ukuthi uyazi kusho ukuthini-ke mathematically ukuthi ama-events are mutually exclusive sithi mhlambe ngizobhala nje lana mutually exclusive events mabethi ama-events are mutually exclusive basho ukuthi probability ka-A and B is 0. So in other words basho ukuthi lento le ade sikhuluma ngayo le yokuhlangana le ngoba uyu and lo aka exist. So kuyaphoqa ukuthi if ama-events are mutually exclusive i-diagram yakho mawuyidrawa kube i-diagram kanje there's nothing in common between event A no event B are mutually exclusive kusho ukuthi angeke zekwazi uku-occur at the same time lama event lawo kusho lokho ukuthi ama-events are mutually exclusive okay and then mabethi ama-events are exhaustive basho ukuthi angizazi ke ipelling kahle so mabethi ama-events are exhaustive basho ukuthi probability of A or B equals 1 ngicabanga ukuthi khona-ke into okumele ifike engqondweni yakho makukhulunywe nge-probability elingana no-1 remember ngithe mina i-probability kumele ibe between 0 and 1 okusho ukuthi in terms of inakhunja masingabuka indaba ka-exhaustive in terms of i-event diagram let's say mhlambe sinento kanjena silindele ukuthi uma ngithatha i-probability mhlambe iyalana ku-A or B ngithola u1 so for example let's say mhlambe ngo 0.2 lana no 0.3 lana no 0.5 la i-probability ka-A or B mawuzokhumbula kahle probability of A or B ngithe mina wenze njani uthatha yonke lento la mawufuna i-probability of A or B uthatha yonke lento la so mangithatha yonke ke lento lana kusho ukuthi ngithatha ubani kahle kahle thatha u0.2 ngimede nobani no 0.3 ngimede nobani no 0.5 ubani ke u0.2 plus 0.3 plus 0.5 0.2 plus 0.3 plus 0.5 uyazi ukuthi kuzophuma bani u1 lento ke lena i-proof yokuthi lama events lawa are exhaustive now into ebalekile ngama events are exhaustive ukuthi ayikho i-probability outside ama events wethu njengokuthi mhlambe mawukuthi mhlambe besithatha abantu sicheck ukuthi probability ukuthi uzolithanda ibhola noma uzothanda irugby noma uzothanda boat ikanjani angeke size simthole umuntu ongathandi lutho kulezo zinto zo2 kuzoba ukuthi uthanda ibhola noma uthanda irugby noma uthanda boat angazi noma niyayithola lonto in other words ayikho inamba ezobe ifloata la ngaphandle njengoba ngiye ngayi-explain ukuthi kusho ukuthini ukufloata kwenamba la ngaphandle very important ke lento le nokuthi wazi ukuthi mabethi exhaustive events basho lento le because lento le iyi-equation on its own kusho ukuthi ungayisebenzisa kwi-equation makuthiwa ama-events are complementary ke kubalekile futhi nalokho ukuthi wazi ukuthi kusho ukuthini but ngifuna ukugxila kancane ke endabeni ka-complementary because kwi-complementary khona ezinye izinto ezibalekile ezizophuma khona makuthiwa ama-events are complementary i-probability of A and B is 0 okusho ukuthi ayikho intersection njengoba sazi okunye futhi ukuthi
probability of A or B is equals to 1. Kusho ukuthi lesisuka nayo ku-mutually exclusive lena lesisuka nayo kwi-exhaustive events. Mase kuhlangene u-mutually exclusive no-exhaustive events sithola ama-events okuthiwa a-complementary. Now ngizothanda ungayidraw-ke khona i-Venn diagram. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngale nto le because kune formula elibalekile okumele silikhiphe la. Remember i-general rule ithi probability of A or B equals probability of A plus probability of B minus probability of A and B. Now sitsheliwe ukuthi ama-events ma-complementary then lo ulingana no-1, lona ulingana nobani? No-0. Kusho ukuthi sinobani lana? Sino-1 equals probability of A plus probability of B minus 0. So kusho ukuthi nayi into ebalekile ngama-events a-complementary mhlambe esingayibona enye. Ukuthi if ama-events are complementary, then the probability of A plus the probability of B equals 1. Now, nayi into engifuna siyibone la. Ngo-complementary event, because u-complementary event ukhuluma ngo-exhaustive as well. Kusho ukuthi lana asinayo enye into outside u-event A and u-event B. Sinento nje ku-event A nento ku-event B kuphela. And mase siyithatha into ku-event A siyihlanganisa nento ku-event B sizothola u-1. In other words, whatever that is not in event A is in event B. Whatever that is not in event B is in event A. Angazi noma niunderstand leyo nto leyo. Ngizama ukuthi kusho ukuthi le equation le oyibona la singakwazi ukuyibhala ngenye indlela. Sithi thina lo singakwazi ukuthi thina sithi actually i-probability of A iyafana ne-probability of not B. Whatever that is not, sengenza a mistake la. Whatever that is not u-A, iwu-B. Whatever that is not u-B, iwu-A. So mangithi probability of not B, kusho ukuthi ngikhuluma ngani? Nge-probability of u-A. Angazi noma niyayizwa leyo nto leyo. Plus probability of B equals 1. Ngingakwazi ke la ukwenza any of lezi zo-2 subjects of the formula. Ngakwazi ukuthi ngithi probability of not B equals 1 minus probability of B. Noma ngithi probability of B ngenza in a subject of the formula is 1 minus probability of not B. Into ebaluleke kakhulu ke le ukuthi uyazi, ibaluleke kakhulu ukuthi uyazi ukuthi whenever benginikeza lo njengoba bengavele bethi, by the way ke njengoba nje ithi B prime esho ukuthi probability of not B. Ngiyazi ukuthi mina mabenginikeze lo mhlawumbe bethu 0.6 ngale nto le sengiyakwazi ukuthola i-probability ka B. Ngithini? Probability of B therefore is 1 minus yena lo 0.6 abanginikeze yena bese ngiyamthola ku 0.4. Angazi noma ni understand. Kahle into ebalekile nje singayiderive from ama-events a-complementary ukuthi i-probability ka B uyithola ngokuthi 1 minus probability of not B. Probability ka not B uyithola ukuthi 1 minus probability of B. Uzobona kodwa mase ngenza ama-problems. Kanjalo ke nak A lento iyiqiniso futhi nak A. So lama formula lawa abaluleke kakhulu ke. Awekho kwi-formula sheet. Akona kahlahla ama-formula into nje engatheni. Angazi noma kuya-understandeka.
balekile ithi sibheka ama problems kodwa ngoba ngekusiza ukuthi silokhu sikhuluma ngalento kanti awekho ama questions eduze mase kunama questions eduze nizo understand ukuthi yonke lento bengiyifundisela ini before kodwa ke sibheka ama problems singabheka mhlambe ama events okuthiwa a independent ibalekile nayo ngoba kuyenzeka bethi prove ukuthi a independent it's either bazokutshela directly noma bekutshele indirectly kubalekile mabekutshele indirectly ukuthi ubone ukuthi kahle babuza khona noma basho khona ukuthi angiprove ukuthi ama events are independent uzoyibona ke equation lapho khona abangitshela khona indirectly ukuthi angiprove ukuthi are independent ama events noma dependent but ke ijwayele ukuvela la kwi contingency table mawukuthi niyayazi leyo table le khona ke ama events okuthiwa are independent makuthiwa ama events are independent basho ukuthi probability ka A and B uyithola ngokuthi uthatha probability ka A uyi times ne probability ka B okunye ke bafethu okubalekile ukuthi ni subscribe kule channel le okuthiwa isinamuva niphinde ni subscribe kule channel enginicela ukuthi ni subscribe kuyo okuthiwa isinamuva tutoring 2 u2 lo oyinamba lapha engibheda khona isilungu ngiyanicela ningifollow wena ku TikTok ukhona uTikTok okay kusho ukuthi iprobability kalona ungayithola ukuthi uthathe kalo times ngekalo le equation ke mangithi equation ngizama ukuthi mabe ngakunika lo nalo shuthi ungamthola lo that's if bathe are independent ama events kodwa awuvele nje usebenzise le equation bengasho ukuthi ama events are independent lento lena ke izokulamulela kakhulu ke kwi-Venn diagram. I-Venn diagram ayikho nzima, especially le ade ngiyenza. I-Venn diagram ibanzima mase bekunikeze ama-probability. Angithi ubonile lawo ama-Venn diagram ade ngiwenza bebenginikeze ukuthi bangaka abafundi abathanda ukuthi. Akushiwo ukuthi i-probability yabafundi ingaka. Kuthiwe abafundi bangaka abathanda ini. Ilula kakhulu ke leyo Venn diagram le. Enzima i-Venn diagram le ukuthi kuthiwe ke i-probability yokuthi ka even A ile probability ka even B ile probability ka not bani ile i-probability ka law or not law ubani i-probability ka not law and not law ubani lapho kusuke sekunyiwa ke idinga umfundi o-understandile njengoba ngisho ukuthi le video ibaluleke kakhulu ubuke every detail kule video le isisenza ama problems ke bese kuba yikho ukuthi that's it ngale video. Yeah, that will be it ngale video and then so bese sibuya ngenye video ezothi tree diagram contingency and bese kuba i-probability yawa grade 12 ke i-permutation niyayazi into ama-counting principles angeke kuthiwa given probability of W equals 0.4, probability of T equals 0.35, probability of T and W equals 0.14. Okay. Lana ke mangibona lento abanginikeze yona ngicabanga i-general rule okokuqala lokho. Okwesithu ngicabanga i-Venn diagram because lento ka end ngike ngayibona kwi-Venn diagram. Now awukwazi ukucabanga i-general rule bese ungacabanga ukuthi njalo ama-events ayahlukana khona ama-events are mutually exclusive lapho khona i-probability of event 1 and event 2 ilingana no-0 khona ama-events are exhaustive lapho khona i-probability ka event 1 or event 2 equals 1 khona ama-events are complementary lapho thatha khona lega mutual nelega exhaustive okusho ukuthi probability ka event 1 and 2 equals 0 probability ka event 1 or 2 equals 1 bese kuba khona i-event okuthiwa i-independent ama-event a-independent lapho khona probability ka event 1 and 2 ilingana ne probability ka event 1 times probability ka event 2 into kumele ihlezi idume ekhanda leyo nto leyo mawungayirecalla uyi-recall uzuyazi ukusho ukuthi probability of A and B equals 0 mutually exclusive probability of A or B equals 1 exhaustive kanjalo lokhu uyiphinde uzozuyazi okay
Nayi into elandelayo ku number 1 kuthiwa are events W and T mutually exclusive. Angithi yabolela igama leli uke walibona vele. Wazi ukuthini ngaleli gama? Wazi ukuthi if events are mutually exclusive, the probability of W and T kuzomele esikhiphele ubani u0, and that is not the case. Angithi uyabona probability of T and W is not 0 but 0.14. So kusho ukuthini ke i-answer uno ngoba phela umbuzo umile, i-reasoning uyinika ngecalculation ke noma ngokushowa ke ukuthi why uthi wena u-W and T abekho mutually exclusive. Abekho because i-probability yabo ayisikhiphele u0 kanti kumele isikhiphele u0. I hope niyayithola leyo nto le. Number 2 bathini are the events W and T independent? Uyazi ngo-independent events. Kusho ukuthini konje makuthiwa ama-events are independent ngokwe-probability? Kusho ukuthi probability of A and B equals probability of A times probability of B. But in this case, u-A ke ngaba u-W and then u-B kube u-T. Yini ke soyenza? Awukwazi ukuthatha lento le uzoyibhala la because you are yet to show wena ukuthi lama events are independent. If are independent, if awekho independent, awekho independent. So kusho ukuthi kuzomela umsolve u-left hand side yedwa, umenze yedwa bese usolve u-right hand side yedwa. Mabelingana wenza i-conclusion ukuthi bayalingana therefore independent. Mabengalingani wenza i-conclusion bese therefore not independent. I hope niyayithola leyo nto le. So kusho ukuthi ngizothini? Ngizofuna ukuthi mina ngithi probability of T because angisebenzi phela ngo-A and B, ngisebenza ngo-T and W. Nginaye ke lo banginikezile u-0.14. Bese ngithi ku probability yena of A of T times probability of W unginikeza ubani? Ubani konje probability of T? 0.4 times ubani probability of probability of T 0.35 times ubani probability of W 0.4. Bese ke ngitimes le numbers o2 ngitimes ubani u0.35 nobani no 0.4. So mawuthi 0.35 times 0.4 uzothola ubani u0.14. So njoba ngithola u0.14 kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi leli side elithi probability of A and B, probability of T and W liyalingana nale side elithi probability of T times probability of W. Therefore, events are independent. I hope niyayithola. Kusho ukuthi answer yes. Yes, events are independent. Conclusion leyo. I hope kuyezwakala. Ibaluleke kakhulu ke lento ukuthi umfundi yazi. Elandelayo bathi for two events A and B, it is given that the probability of A is 0.3, probability of B is 0.4, probability of A or B is 0.6. Siyazi ukuthi lento sijwayele ukuyibona kwi-general rule. Yes, sinokuyibona na kwi-Venn diagram, but sijwayele ukuyibona kwi-general rule. If ivuma i-general rule yodwa, go straight to i-general rule. Ma ukuthi iyakuphikisa-ke, sebenzisa-ke i-Venn diagram izokusiza. Awuvele nje ukugxumela i-Venn diagram. So bafuna sicalculate i-probability ka-A and B, and i-general rule ithini? Probability of A or B equals probability of A plus probability of B minus probability of A and B. Angizukwenza ke bemaningi lama questions, ngizozenzela nini.
ubani probability of A or B basinikezile u-0.6, ubani probability of A basinikezile u-0.3, ubani probability of B basinikezile u-0.4 minus le esiyifunayo i-probability of A and B. Ngicabanga ukuthi uyayazi ke la i-math akuseyona i-probability, sekuyi-algebra esebenzayo okuwukwenza i-variable i-subject of the formula. So uyazi ukuthi izosebenza kanjani. I hope. Kodwa ke i-answer kuzoba u-0.1 ekugcineni. Cabanga ukuthi uyabona. Thatha lo u-0.7, 0.6 minus 0.7 is negative 0.1, bese lo negative 0.1 nalo negative lento bazokhanselana no negative bese kusala u-positive 0.1 as i-final answer. Usuqedile-ke njalo usolvile. Ngicabanga ukuthi niyabona akuyona into that complex. Nangomunye. A and B are two events in a sample space. The probability of not A is 0.45. Lento le angaze ngiyibone mina kwi-general rule. I-probability of not A, ngazi nje probability ka-A kwi-general rule. But ngoba ngikhulumile mangisa explainer lento ka complementary events, lento ka not bani ivele lapho. So njengoba ngine probability ka not A ngakwazi ukuthola ngayo i-probability ka A. Uyabona vele number 1 bayenze yabalula bathi determine the probability of A. So the probability of A is therefore 1 minus probability of not A. Ungakhohlwa njalo not uyakwazi ukumenza kanje u-not A lo. Okay. Then kuzoba ubani ke kuzoba 1 minus 0.45. Anga noma niyayithola leyo nto le. Kulula kakhulu ke mawukuthi ukhumbulile nje uthola u-0.55 ke as i-answer yakho. Iyo ke probability of A le. Mhlambe sesingayikhuluma ke indaba ye-general rule njengoba sesinayo i-probability of A. 1. Determine the probability of A or B. Ngiyazi konje lento le, ngiyazi vele kwi-general rule lento ka probability of A or B. Angithi. So, number 2, probability of A or B, kusafe futhi ngingayuza i-general rule la, equals probability of A plus probability of B minus probability of A and B. I hope niyakhumbula. Now, nayi into ebalekile abayishilo. If events A and B are mutually exclusive, kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi lo u0. Yinto esiyi-understanda ngo-mutually exclusive events ukuthi probability of A and B is 0. So njengoba sesazi ukuthi i-probability ka-A and B ilingana no-0, sekulula. I-probability ka-A siyayazi siyi-calculate-ile vele. Mangathiwa besingayicalculate-anga bekungamele siyi-calculate. Remember bebengasinikeza i-probability ka-A, bebesinikeze eka-not A. But nge-understanding-ke siyazi ukuthi siyithola kanjani eka-A if sineka-not A. Probability ka-B ubani konje? 0.35 minus 0. I-probability ka-A and B u-0. Why? Because ama-events are mutually exclusive. Kusho bona. And then usuyakwazi ukuthi 0.55 plus 0.35 minus 0 uzothola u-0.9. U-0.9 ke yini? I-probability ka-A or B. Now number 3 bathini? Bathi determine probability of A and B if A and B are independent events. Uyazi ukuthi ukuthini ukuthi ama-events are independent. Kusho ukuthi probability ka-A and B iyalingana ne-probability ka-A times i-probability ka-B. Kusho lokho ukuthi ama-events are independent. Ubani ke probability ka-A? U-0.55 times ubani probability ka-B? U-0.35. Nangi la phezulu basinikezile. Equals bese kuyawa-add ke, sorry yawa times 0.55 times 0.35 uzothola ubani? Mawuround off ke uzothola u-0.20 mawuround off to 2 decimal places. I hope niyayithola leyo nto le.
kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi. Okay, two events A and B are such that event A and B kune intersection kushuthi and remember intersection 0,08 sinikeziwe ke intersection and probability of A and not B is 0,32 and probability of B is 0,2. Inkulumo iqondele lana u-A kuthiwa represent this information in a Venn diagram. Vele mayisike yaba snacks kanje akuzukuba lula ngegeneral rule kufuna ngathi singasebenzisa event diagram ukuthi sisizeke sithole lento okumele siyithole. Angazi noma niyangizwa. Nayi into ebalekile lento ade ngisho ukuthi into enzima kwi-Venn diagram ilapho khona sebekunikeze ama-probability. Once wasebenzisa i-Venn diagram kunama-probability usuyazi ukuthi kuzomela ube extra carefully ke lapho. Ithi siboneke ukuthi senza kanjani. Asiqaleni ngayo i-Venn diagram sibone ukuthi siyidraw kanjani. But because of lower end ngicabanga ukuthi iya intersecta singavumelana lapho and ama-events awu2. So kungayenza sense ukuthi ibe kanje i-Venn diagram yethu. Okay, A wethu ke lo. Event diagram kumele ibe kanje. Kuningi okumele siku-understand la. Okokuqala kuthiwa kunama events awu2, event A no event B. Okwesi2 uyakhumbula bengikade ngithe mina wenza event diagram uqale center. Sinayo ini center. Konje center yini? I-center is the probability of A and B. Yes, sinayo 0,08. Okay. Sesinayo 0,08. Remember, kusho ukuthi sesi-accountile for u-A, some part of A sesimbalile kulo 0,08 and some part of B futhi sesimbalile kulo 0,08. Ubelonga kubo bowu2. Lena angikwazi ukuzoyifaka la. Lena iyangithusa le. Angikwazi ukuzoyifaka la ngoba ngazi ukuthi ngena kuphi. Ake ngitho kwamanje mhlambe. Ngiqale ngiyijump ngiye ku B. U-B kuthiwa une probability ubani ewu-0,12. Kulo 0,12 uyabona yini ukuthi sengimbalile u-0,08. Kusho ukuthi 0, angazi why ngithi 0,12, 0,2. Kulo 0,2 sengimbalile u-0,08. Kusho ukuthi mangathi 0,2 minus 0,08 ngizothola u-0,12. Kuduma u-0,12 kahlahle kusho ukuthi oyi-answer engqondweni yami. Ngithola u-0,12. Uyabona ukuthi kuzomele vele mangi-eda yonke lento le. Ngithole le answer le okuyi-probability ka-B. Vele u-0,12 plus 0,08 kuphuma u-0,2. Now, nayi into ebalulekile okumele uyazi. Indlela engiyenza ngayo lento. Once yaba snacks nje kanje kwaba no notes bani phakathi. Ngaba u note A and note B, noma u note A or note B, noma A or note B, noma note A or B, noma o and akunendaba. Makunje kanjena ngizoyenza kanje. Okokuqala lana nginalento le singavumelana ukuthi le engiyi-highlightile probability ka A. Engiyi-highlightile lana i-probability ka B, iqiniso lelo. And then la ngaphandle konke la ngaphandle i-probability okungeyona ka A, okungeyona futhi ka B. Siyavumelana lapho. Okay. Now kuthiwa lana asitholeni noma basitshele ukuthi i-probability ka A ungilalelisise. I-probability ka A and what is not u-B is 0,32. Uyabo. Maye lo 0,32 ungena kuphi? Ngiyamsplitha noma ungene njalo noma kwenzakalani? Because mhlawumbe ingqondo yakhe ikutshela ukuthi hayi kushuthi ungena la noma ungena la noma ngiyamsplitha enye part yakhe iza la enye part yakhe iza la.
kungayenza mhlawumbe isense kanjalo, but na into ebalekile lento engiyikhulumile ka union and intersection. U-union u-or, u-intersection u-and. Uyambona vele ukuthi u-and vele unaye lo n lo. U-and unaye vele lo n lo. Even no intersection uno n akanayo u. Okay. Asikho kodwa lapho. Ngifuna ukuthi uyisebenze kanje, uzodrawa ke noma ushade lapho khona one probability ka A khona. Sifuna ukuthola lo 0.3 ukuthi ubelonga kuphi. Uzongishadela lapho kune probability ka A khona. Na i-probability ka A ngizoyishada kanje. Okay, ngicela ke ukuthi nginitsheleke ukuthi njalo mangizobe ngisebenza ngale situation le lapho khona ngifuna ukuthola i-probability using i-Venn diagram, ngizohlezi ngidraw lama lines lawo aslantile. Itsida azoslanta kanjena onke noma kube khona azoslanta kanje. Mayeslante kanje onke kusuke ku-or. Mayeslanta kanje amanye eslanta kanjena ilento ka and intersection, angithi uyabo aya intersect ama line. So once kwaba u-and okuyi-intersection azoslanta amanye ngenye indlela, amanye eslanta ngenye indlela agcina se-intersect. Ngizonenzela ama-examples walento engiyishoyo khona ningeze kuba nenkinga. Okay. Now sekuthiwani ke manje angithi uyabo ngoba u-and kushuthi ama-lines alandelayo awalento le ngizowadrawa eme the other way wona. Kuthiwa ke manje the probability of not B. Ngifuna into mina engayena u-B. Whatever that is not u-B. Noma niyayizwa leyo nto le. Kusho ukuthi ngizokwenza ama-lines kuyo yonke indawo but hayi ku-B. Everywhere else but hayi ku-B. Uyayithola leyo nto le. Nawa njalo ama-lines sengiyawenza. Angizukwenza ku-B ngoba kuthiweni not B. Noma niyayizwa leyo nto le. Kuthiwe not B. Kushuthi ngiwenza yonke le ndawo lena except ku-B ngobani bathe not B. Oka A ngiqedile ngayi lama lines alime. Aka B kuthiwe not B. Kusho ukuthi everywhere lapho okungayena khona u-B. Angithi uyabona lama lines a blue ngiwenze yonke indawo ngashiya nje i-circle ka B kuphela. Okay. Because of u-and lo ombona lana kusho ukuthi i-intersection, u-and i-intersection, u-or i-union. Lento le ngiyikhuluma la mawungabamba nje leyo nto le. Ngoba sikhuluma ngo-and u-and intersection kusho ukuthi i-answer yami isekutheni ikuphi ke lapho lama lines khona a-intersecta khona. Niyangizwa. Ama lines a-intersecta kule part le ephakathi le. Noma niyayibona le part le lapha intersecta khona. Ile part nje kuphela. Ile part kuphela. Le. Yikho lapha engithola khona ama line e-intersecta ngoba u-and i-intersection. Iyo ke answer 0.32 uzongena lapha. Sisimfake 0.32 sesiyayazi indawo yakhe 0.32. Usuyiqedile njalo i-Venn diagram. Sengaba ukukhumbula ukuthi hawu konje kuzomela phela ngazi ukuthi i-probability i-adder up to u1. So mangithi adder up to u1 ngisho ukuthi mangi-adda zonke lezi zinto kumele ngithole u1. Lokho kwenza ukuthi lokho kube 0.48. Ngicabanga ukuthi niyazi ngimthola kanjani. Ithe 0.32 plus 0.08 plus 0.12 equals ngasathi 1 minus answer. Ngase ngamthola ku 0.48. Iyo ke i-Venn diagram. A usumqedile ukuthola ama marks akhona. U-B kuthiwa sicalculate ini probability of A or B. Siyuza yona ke i-Venn diagram. Probability of A or B mawuzokhumbula u-or ukuthi i-union. Okay, but u-or simkhulumile. Angeke zehluphe kakhulu u-B ngoba bathi probability of A or B. But ngicela ukuthi ngiyiqhubeke ngawo futhi ama lines khona mhlambe uzoyi-understanda lento yama lines. Once kwaba u-and ilapho khona ama lines azo-intersecta, i-intersection. Khona azohamba kanje, khona azohamba kanje. Once kwaba u-or
ama-line ahamba ngendlela efanayo noma ungahambisa kanje akunankinga noma ungahambisa kanje akunankinga kodwa azohamba ngendlela efanayo. Okay, asenzeni-ke ngifuna i-probability ka-A. Lapho khona okune-probability ka-A khona ngizokwenza ama-lines. Nawa-ke ama-line. Probability ka-A ile. I hope niyangithola. I-circle nje ka-A ile. Asenzeni-ke i-circle ka-B. I-circle ka-B ngoba phela sesiku-B manje. Ngenza ama-lines afanayo. Nawa ama-lines akhona. Ayafika nala. I hope niyayithola lento le. Mase uqedile-ke uzovela uthathe nje lapho khona okunama-lines khona. Uyenza kanjalo le ka-O. Thatha nje lapho okunama-lines khona. Probability of A or B equals kusho ukuthi kuzobani ngicela ukuvele ngibhale nje final answer kusho ukuthi kahle kahle ngizothatha u-0.32 ngithathe plus kusho ukuthi 0.08 ngithathe u-0.12 ngizoyithatha zonke lezi zinto leziyana ngiyi-add lapho lezi ezila okunama lines khona ziwu-3 u-0.32 u-0.08 u-0.12 mangi-add zonke lezi zinto ngithola u-0.52 iyo-ke answer ka B. And then u-C thisimenze u-C. Okay, ngicela ukulungisa la. Sorry kancane. Ngisazoyidinga le diagram yami i-clean. Okay, sigcine sithi probability ka-A or B equals 0.52. Sengenza u-C manje. Ku-C babuza ini? Probability of not A and probability of not B. Okay. Probability of not A and probability of not B. Uzokhumbula ke lento ka and ngithe u-and intersection lapho khona ama-line acrossana khona i-answer yethu ilapho. Asiyibheke. Ngizofuna mina ukwenza ama-lines lapho khona okungayena u-A. So lapho kungayena khona u-A singavumelana ukuthi iyo yonke le ndawo le. Kusho ukuthi ngizoshade yonke into ngaphandle kwe-circle ka-A. Yikho ukuthi not A lokho. Yonke into ngiyayishade hayi kodwa i-circle ka-A ngoba sithini not A. Shade yonke into kodwa hayi i-circle ka-A. So mangishade yonke into but hayi i-circle ka-A ngicina ngiphuma nama-results akanje. I hope niyangithola. Sengidlulela phambili. Sengifuna manje ukushade ku-not B. Remember u-and lona ama-lines kusho ukuthi awezi ukuma ngendlela efanayo sekumele silante ngenye indlela manje. Kuzomela ngishade yonke into that is not u-B. Kusho ukuthi ngizoshade yonke into kodwa hayi ku-B. Hayi ku-B kusho ukuthi kule line le engenza manje i-circle ka-B ayingeni khona. I-circle ka-B ngoba ngifuna u-not B. So u-not B is everything ngaphandle ke kwe-circle kabani ka-B. Noma uyanotice ukuthi remember ngithe u-and lona yini i-intersection. So kusho ukuthi i-answer yami lapho khona uku-intersecta lama-lines wami. A-intersecta kuphi ama-lines wami? Ngaphandle kuphela. Kusho ukuthi ku-0.48. Noma niyakubona lokho. So kusho ukuthi i-answer ithi probability of not A and not B is 0.48. I hope niyayithola. Ngicela ukuthi ukuze ni-understand lento le ngicela ukuthi okay na i-question elandelayo after yona ngizocela ukuthi ngenze lento le ni-understand lento yami yama-lines. Ma ukuthi awu-understand uzozama ngenye indlela uthisha wakho akufundise ngayo. But u-D babuza ukuthi are events independent. So kuthola kanjani lokho? Kuzomela phela sithole ukuthi konje my independent kusuke kwenzakalani. Probability ka A and B uthi ma uyi-times i-probability ka A and B uyithola ngokuthi u-times ka A
neka B. Ubani probability ka A and B? Sinayo nayo 0.08. Bese sithi ke i-probability ka A times i-probability ka B ubani? Siyayisolve. Ubani probability ka A? Kusho ukuthi ubani? Nayi phela i-Venn diagram angiseduze 0.32 plus 0.08 yiyo u-0.4 times ubani probability ka B? 0.08 plus 0.12 okubani? Oku-0.2 bebe sinikezile kodwa vele u-0.2 bese kuthi 0.4 times 0.2 uzoyithola ke answer ku-0.08. Kusho ukuthini ke lokho? Lo nalo bayalingana, kusho ukuthi ama-events are independent. So therefore because probability ka A and B uyalingana no probability ka A times probability ka B, therefore ama-events anjani? Independent events. Usuqedile ihamba kanjalo. Ithi sibuyeleke kule nto le yokucrossa nokwenzani niyibone ukuthi ihamba kanjani. Ngizokwenza ama diagram amaningi bese ke sikwazi ukuthi siwaphendule ukuthi ahamba kanjani. Okay, ithi siyibheke lento ukuthi yenziwa kanjani. Uma ukuthi bakubuze nje noma bakunikeze i-Venn diagram, bakunikeza ama-probability, uwaphendula kanje lama questions lawa. Because yiwo an-challengeayo kakhulu. I-Venn diagram nje ukuyidrawa makuyinamba ayinankinga, ukuphendula ama-questions mayinamba akunankinga. But once kwaba ama-probability kuthanda ukuba yinkinga, especially mawukuthi mhlambe ubuyitshethi i-general rule kanti sekumele usebenzise i-probability. Yabo njengalabo not bani A or not B bani kuthanda ukuba yinkinga. Ngizocela ukuthi siqhubeke ngayo le ndlela ama-line le ebengiyenzile ukuze nizoyi-understand. Ngithena mina u-and u-union akuhluphi. Ngicabanga ukuthi uyambona vele lo nalo bayafana, uyokhumbula ngalokho u-and u-or kusho ukuthi lo bheke phezulu. Okunye kumele ukukhumbule ngo-and njengoba ngifuna ukuthi u-and intersection not union. Lo nalo bayafana, u-and ufana nalento le. Lento lena ibizwa nge-intersection, and i-intersection uma ungacabanga u-intersection, u-intersection uno-n phakathi. Uma ungacabanga i-intersection bese ukhumbula ama-lines ukuthi kuzomele intersect. So uma ukuthi ino-and into yakho awadrawi ama-lines eme ngendlela efanayo onke, khona azobheka le ukuze ezokwazi phela uku-intersect. Uyayazi i-point of intersection from ama-graph. Okay, ithi senze kuthiwa-ke lana sizoyiqala la probability of A. Asifuneni probability of A. Siyifuna kanjani probability of A? Siyoshada lapho kuno A khona. Lapho nje kuno A khona siyashada thina. Yiyo i-probability ka A. Isecli ka A phela le angithi. Yonke le engiyenzile mawubukisisa kahle isecli ka A. Nawu phela u-round ka A angithi uyawubona. So ngicabanga ukuthi iqondile. Now senza kanjani ke elandelayo sesifuneka B? Angizukwenza ngendlela efanayo ngoba u-and kumele intersect, kusho ukuthi azosilanda ngendlela ehlukile. Kusho ukuthi sengizocyclisha, sengizo-highlighter isecli kabani manje ka B. Ngi-highlighter isecli ka B. Lapho nje okunesecli khona ka B ngiyayi-highlighter mina. Angithi yabo. Sengiyi-highlightile-ke isecli ka B. Njengoba sengi-highlighte isecli ka B, konje u-and usho ukuthini? N intersection. Angithi uyakhumbula. Zi-intersecta kuphi-ke lezi zinto lezi? Zi-intersecta lapha nendawo. Kusho ukuthi-ke mangathiwa bebebuze lo mbuzo ubuzothatha inamba la elapha nendawo. Inamba la. Vele bezivele-ke sesazi. Niyakhumbula yini mangisa explain i-general rule u-and besithe vele uye lo. Angithi uyabo. So ihamba kanjalo ngalendlela yama-lines le. Ungayikhohle. Elandelayo kuthiwa probability of A or B. Nayo le uyayazi from i-general rule, but isiyenze ngama-line khona nizoyi-understand lento yama-line. Sifuna ubani okokuqala? Sifuna u-A. Isecli ka A kusho ukuthi sisi-highlighter yona. Nansi-ke siyayishade. Isecli ka A le ngicabanga ukuthi singavumelana sonke. Isecli ka A le engiyenza la. Uyabona.
u-or akuna intersection, u-union u-or akuyona intersection. U-and no-intersection no-and bowu-2 mhlawumbe uma ungayirayimisa ngaleyo ndlela le uyeke ukubhayiza. Okay, sengifuna manje eka-B, angithi uyabona ngoba u-or azoma ngendlela efanayo kusho ukuthi azoma kanje. Ngifuna ukwenza kwi-circle ka-B, angithi uyabo yiyo ngqo i-circle ka-B le engenza kuyo, yiyo nje straight ngenze i-circle ka-B yonke futhi uyabona nawe. Isizothini-ke la i-answer konke lapho kunama-lines khona, i-answer kuzoyithatha lapho. Kusho ukuthi nayi iline, nayi iline, nayi iline, i-answer izoba lapho-ke. Kusho ukuthi ubuzothatha inamba la, inamba la, nenamba la uyi-add, yiyo-ke i-answer yalo mbuzo lo abawubuzayo. Elandelayo kuthiwa not A. Remember u-A prime uyafana no-not A, into eyi-1. So mabethi not A kusho ukuthi mina ngikhanda olayini kodwa hayi ku-A. Do not A. Kahle kahle u-not A usho do not shade u-A kahle kahle. So ngishada yonke indawo but hayi ku-A ngoba kuthiwe not u-A. Ungamshade u-A. Ngithi yabo. Anganoma uyanothisa ukuthi ngempela ngishada yonke into ukuthi nje u-A kuphela engingamshade. Usungabe uyangisukela uma ungathi akunjalo. Angithi yabo ngishada yonke into kodwa u-A angimshadanga ngoba kuthiwe ni not u-A. Yebo shade kodwa not u-A. Angithi uyasizwa leso silungu seyizulu kanjani. Okay. Sengikwenzile ukushada yonke into kodwa not u-A. Kusho ukuthi i-answer ke yalombuzo ibizoba kuphi ke le number la nale number ngaphandle ngoba ngishade kule part ka B le nala ngaphandle. Phuma kanjalo. Na elandelayo kuthiwa probability of A and not B. Ungakhohlwa u-and no-in. Uyambona u-and uno-n, u-intersection nayo no-n. And ama-lines ukuze intersect kumele eme ngendlela engafani. So kusho ukuthi la ama-lines ethu awezi ukufana kwenziwe yilo and lo. Usikhumbuze u-intersection u-and. Okay. Asenzeni-ke nangu A. Kusho ukuthi ngizofika mina ngi-highlight yonke i-circle ka-A ngoba phela kukhulunywa ngo-A. Nansi sengiyi-highlightile i-circle ka-A. U-and usuggest ukuthi ama-lines awangafani ukuma kwawo. Kusho ukuthi asezohluka-ke esilante ngenye indlela. Ngenza maphi? Not B. Kusho ukuthi ngizoshada yonke into kodwa not u-B. Uyakhumbula ngithi? Bafuna ukuthi ngishade bona kodwa not u-B. Uma ufundisa i-maths kuba ngathi uyisithutha. Ayo. Ngilokhu ngikhuluma into eyodwa. Hey. I-career beda kanje. Uyacabanga nje kuthiwa unobaba owuthisha njalo nje unyaka nonyaka uyahamba emsebenzini. Eyotshela abantu ukuthi usayini uyashintsha abe ukhosi. Nango ngiyakozayo ayikho nje into entsha akayenzayo lokhu utshela abantu ukuthi usayini ushintsha abe ukhosi. Hayi. Okay, angithi yabo sengishade yonke into ngempela kodwa not u-B. Kusho ukuthini ke lokho? Remember ke manje sengifuna i-answer ke yangempela. U-and ukhuluma nge-intersection. Zi-intersector kuphi lezi ezingama-line? Zi-intersector la. Kuthi le number nje la kuphela uzoyithatha kule answer le. Anganoma niya-understand. Awuyilokothi le ngoba awekho ama-lines a-intersectayo lana. Awuyilokothi ngaphandle ngoba awekho ama-lines a-intersectayo. Awuyilokothi le elana ngoba ama-lines awekho a-intersectayo. Ukuyilokotha angazi ngizothi yini ngesilungu. But awuyithathi. Ngcono ke leso silungu leso. Okay. Asibheke elandelayo ke. Kuthiwe lana asishade kodwa not u-A. Okay, awuthi ngishade ke kodwa not u-A. Futhi ngishada yonke into ke kodwa not u-A. Inkulumo iqondela ngithi uyayizwa. Angikwazi phela ukumiyeka lo B angithi bekuthiwe not u-A. Okwamanje phela ngisase kule part yokuqala ethe not u-A. Ngibhizi ngayo njengamanje. Kusho ukuthi ngifuna ukushada yonke into kodwa not u-A. Sengikwenzile ke lokho ukuthi ngishade yonke into not u-A.
Buka ke into elandelayo after u-and okusho ukuthi ama-lines asezoma ngenye indlela and no-intersection kumele intersect ama-line. Okay, kuthiwe bani-ke not u-B. Uphi ku-not u-B? Kusho ukuthi ngishade yonke into kodwa u-B ngiyamyeka ngimshade ngoba kuthiwe not u-B. Kuthiwe not u-B. Not u-B. Awukonje u-A phela ngiyamenza ngoba njengamanje ngifocuse ekutheni not u-B. Not u-B. Sengikwenzile ukuthi not u-B. Ngoba u-and lona kusho ukuthi kuya intersecta. Ngifuna lapha ei-intersecta khona ke mina ngoba u-and sikhuluma nge-intersection. Kula ngaphandle kuphela. Kusho ukuthi ubuzothatha le number engaphandle kuphela. Ushiye kanjalo. Ihamba kanjalo. Ithi ngenze iproblem eyi-1 ne eyayo lento lesibona ukuthi niyibambile yini. Okay, kuthiwa ke lana two independent events. Into ebaluleke kakhulu le ukuthi kuthiwe ama-events are independent. Khona into esiyi-understandayo ngalokho. U-A and B na-ke such that i-probability ka-A ilo, i-probability ka-B ilo. Angithi uyabona. Determine the probability of not A or B. Uyabona ukube bebethe mhlambe probability of A or B. Bezovele siye straight to i-general rule. Ngoba i-general rule ithi probability of A or B equals probability of A plus probability of B minus probability of A and B. Inkinga ukuthi manje sebefaka into esnacks manje lo not lo. U-not ungcono uma ehambela yedwa kuvele nje kuthiwa probability of not A. Kungcono lokho ngoba uvela uthi equals 1 minus probability of A. But mase kula phakathi sithanda ukuba inkinga and into engasilamulela i-Venn diagram. Ubona kanjalo ukuthi ayila ayisengangami ingange Venn diagram. Angilandi i-Venn diagram. Bese uyayiphuthumisa ke fast i-Venn diagram ke uyabona ukuthi la sinama events awu2 and njengoba kuthiwa independent kusho ukuthi ya exista i-probability ka-A and B, therefore awekho mutually exclusive. Kusho ukuthi azohlangana kanje ama-diagram noma ama-events wethu. I hope niyangithola. Lana sino A, asinankinga nalokho. Lana sino B. Okay. Now, uyakhumbula yini ukuthi ngithe mina siqale center? Bengikusholani lokho ngoba kubalekile ngeke iziyenze isense uma ungaqala center. Uyangithola. Manje center yethu iphi ngoba phela i-center nayi i-center. Nayi i-center phela. Ile i-center and asinayo la kwi-data abasinikeze yona. But ngoku-understand u-independent ke siya-understand ukuthi kusho ukuthi nje okokuqala bekuzomele sithi probability of A and B equals probability of A times probability of B. Uyayithola leyo nto leyo. Probability of A ubani? 0.6 times probability of B ubani? 0.4. Akuyona inkinga le. Angazi noma niyakubona lokho ukuthi into evele esiyaziyo. Elandelayo ubani? I-answer 0.24 more times lezi number zo2. Senginayo ke u-0.24 okuyinamba ela 0.24. Okay, sengingakwazi ukuyicomplete lento ngoba sengiqalile center. Batheni probability ka A u-0.6. Kodwa kulo 0.6 sengimbalile u-0.24. Ngoba phela u-0.24 ukuyo i-cycle ka A. Kusho 0.6 minus 0.24 ngizoyithola ke probability ka A only. Mangayibiza kanjalo mhlambe. Kuzoba u-0.6 ongena la. Kanjalo ngapha 0.4 minus 0.24 bani? 0.16. Uyazi kodwa ukuthi ama-probability hlezi adder to 1 i-probability la kwi-Venn diagram. If bekunikeze i-probability. If bekunikeze i-number engazona i-probability zi-adder up to i-sample space. Kahlahle kusho ukuthi in this case i-probability i-sample space yethu 1. In other words, angazi noma sizwakele leso silungu leso. Okay. So mangiyeda zonke le number zo3 kuphuma 0.76. 1 minus 0.76 ngizothola ukuthi ngaphandle ke
ngoba phela ayikho ngaphakathi le number engiyifunayo u-0.24. Okay, sesifuna ukuphendula ke question. Isi-question asithole ini i-probability of not A or B. Angikhohliwe njalo ukuthi o wenza ukuthi ama-lines emendle ngendlela efanayo. Akekho intersection lo ovela ngo-end. So ngizothini-ke not A, ngiyofuna u-not A njengamanje. Ngenza yonke into kodwa hayi u-A. U-A kuzomela ngimshiye ngaphandle engenziwanga yena ngobani? Not u-A. I hope kuyezwakala. Kuye ku-not A lo. Ngenze yonke into not u-A. Or u-B. U-O wenza ukuthi lama-lines niyangi-understanda ngendlela efanayo. So u-B muphi u-B? Nangu u-B. I-answer ithini-ke? Thatha onke i-answer ithi thatha onke-ke ama-answer noma iy'namba ey'lapho kunama-line khona. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ngizomthatha u-0.24, ngimthathe u-0.16, ngimthathe u-0.24. Yizo-ke iy'namba lezo engizoyithatha. Kuba u-0.24 plus 0.16 plus 0.24. Bese ngithola ubani-ke u-0.64. Iyona answer-ke okumele uyibhale-ke leyo. Kwenziwa kanjalo, le question bekumele uyiphendule kanje. Angazi noma kuyezwakala. Sengikhathele kahle kahle bengithi ngifuna ukwenza enye problem ye-Venn diagram lapho khona bekunikeza iy'namba but bekubuza-ke imibuzo njengokuthi bangaki abafundi abangaparticipate, bangaki abafundi abathanda inani, bangaki abafundi abanjanjani. Calculate i-probability yokuthi angiseze ukuyenza leyo question leyo but i-question nje straightforward. Ungakwazi ukuyithola leyo question leyo, ngiyazi. Kodwa uyazi i-probability ileyo number noma lezo y'namba mase yihlangene over i-total. Kusho ukuthi over i-number of sample space. Uzohlezi ukuthi over i-number of sample space. Njengokuthi mhlawumbe bebethola i-probability yabafundi abadlala ibhola. If uzoya kwi-circle yebhola uba-add bonke bese uthi over le number lapha phezulu kwebox lakho. Probability-ke leyo. Hope kuyezwakala. Ningakhohlwa ukusubscribe. Part 2 uyeza. Tree diagram, contingency table, permutation.